Buruka ADC village, Mandai constituency, or Sinitakuk Soron Kumar no financial help. Sing Jota block committee district te Angnije personally Sing Miliwi or Sinitakuk Sono Kumar no financial help bini better treatment bagi Boskan operation Kajak family GB hospital tau bini cholin kisa problem ang tongai monatebo sing tebo doctor bote kaham ke funung manati sing kisa financial help ya tai buskang salabo sini TTDC hapon hoitebe bona kisa misa sing financial help khani hambai Discuss kaya na hinable mane tongma ano sing ngani kaya na bol chute susto boro operation kaya sa